manje wami lalela bafethu noSipho wena noSipho mina ungitshela manje mina ngiyaqala lonto wena ngicala manje mina lokho wena ngicala manje mina uthi wena wakhulelwa wena awungitshela ngani usikhulelwa awungitshela usikhulelwa ngicela ngitshela petrowena azoqoba ayayiqoqa cha lalela ngeke kwathi Uhlale phansi. Sikhulumeni. uqolo ngeke hayi uyangibhedela uyangidakela lo wena ungidakela kakhulu uyangidakela wena yini wena ungangitshela ukhulelwe mina utshena abangani bakho mina utshena abangani bakho wena batshela yibona bangibona base bangitshela mina ngihlezi mina ngiphathela zonke izinto ayikho into engakwenzeli yona kodwa wena izinto kodwa wena izinto kanjani la kanjani Bafo. kanjani la ngophuzayo Mfowethu. hayi ngibulaleni wena noSipho ubungibizela kulezi igolo wena vele wazi vele uthi manje ngoba ngazi ukuthi vele athi ngixazululela ukube kusendlini ngabe ngishani ngoba ungibulele ngoba ungibulele ngishaya lana noSipho ngicela uhlale phansi. ngeke ngikwazi ukuhlala mina amthizi ibhlungu ngapha unyilo umntwana ngejuice yakhe owaphi lo mntwana loyo wami owakho wawungitshela ngani ukuthi ukhulelwa pho ngangitshela ngani ngizokutshela ngasiphi isikhathi wona understand konke understandayo namanje lento ngitshela uyangibhedela nje wena wena ophetela ayikho lento ngitshela yona wena ophetela mina ayikho into engakwenzeli yona kodwa wena izinto kodwa wena bengikwenzela into mina bengikwenzela wena usungikhomba kanjena wena bafa umkhuzi mengikhomba wena umkhuzi mengikhomba wena akwazi phela singahlala ngingakhombi phela hayi bafa yini kufanele kukhonjwe mina ayinangakhonjwa yena mina mangisi hayi madoda musana ukudlala ngami bafa yini ngibizela lento mina ngikubizile ngoba bengifuna isixazululo ube ngisendlini abangifile manje ube ngisendlini abangibulele nginjani ngineyinkangi nje ngishawa wena ngithi mangixoxa nawe ngithi uhleke manje ufuna ungibhonya ngithi awangibhadela lalela ngathini kwena lalela yini engakutshena yona ukuba ngingenanga kuleli phethe ngoba ngixazululo lenkinga ngabe sengifile ngoba uhlezi ungishaya Ezokutshela ukuthi ama-highlights avela nini kanjalo ke ne-episode full episode uzoyithola nini akugcini ke lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi umjolo show asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elilapha ezantsi elibhalwe thank you uma wenza lokho uzobe udonate to us ukuthi ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe iye phambili asikukaleli ukuthi udonate ngento engakanani wena wazi amandla akho nokusupporta nje phinda futhi ke uthole ne-exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoine membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithola akugcineke lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte einkundleni zokuxhumana ku-wrong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze mhlawumbe omunye uzoyibuza ukuthi why ku-wrong ngokuthi thina asikabi nawo ama-sponsors njengamanje so sizwa uYouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama-production asenzela lo msebenzi nasishuthayo so wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta einkundleni zokuxhumana lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo so ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company kanti mengabe abantu bebaningi abeza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production so ningayenzi leyo nto i-wrong kakhulu siyanicela bakithi udlala matifana lo aningibonini angilwi nani ngiyalungisa namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela siyenze ihambe kahle siyenze ibe right niyazi ngicela ngani ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde ushare yona le channel umjolo show uyabona nje manje siku-60k subscribers okusho ukuthi sikhula nawe bo ukhona siqala usasekhona namanje asikhuleni sonke size sifike 2 million subscribers sindawonye khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani njengoba wazi ukuthi ke indlu lekhaya la senze izinto eziningi ezahlukahlukene siyabonga kakhulu